Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Baba, iya. Baba dia. Apa? Bum. Apa takut deh? Yang itu tuh, bukan gitu jelema ulin. Bola. Apa bola? Bola. Apa kotak? Yang naon? Bola. Banyak apa ada banyak gedung apa nyokot lah bolanya. Bola. Di lemur loba nu ngaledek kita yeuyeuk punuk cuma hanya ini ngusuk ini kayak gini set ini kebetulan deh wayaan naik deh wah lepas deh aduh kalau lupa deh itu mah Apa ya kena? Apa bagus? Itunya dua. Ini dia yang coklat. Cakwa. itu punuk asa rata alhamdulillah cager gara-gara gusuk di dieu nuhun ya sikut cager lah cager di lemur loba we nu ngaledek pajarkeun teh kalkun teh cenah hayam teh beda aya telihan ya Allah Gusti kudu ka mana tadi kota mah kieu ninganan dilaledek sugan urang museup-museup lah ngabang-brangkeun cager kudu teh berasi mana lur gimana aduh orang ya kata geus museup tapi naon di kampung diledek poe tuh itu tuh geuning teh eta tadi teh pas museup orang mah coba ngap ya anu ya Allah dioperasi amung orang mah dioperasi mending bisa begitu gimana di leuwih tuh gitu subuh cager tuh saya ge coba orang cobaan we segane opana aya teh aya gitu urang gampang sore ka imah syukur ya Allah tuh tadi aduh dulu tadi dia modenan ya segane benar ya mah ya bangunna loba wah anjir sia ceuk kalau teh bala kudu kitu ada bangunan wah anjir
pisan sih ya. Aduh. Ampun, ngalamut. Cacingan deui ah. Panas sana hari. Tuh. Anyir. Apa? Ayah bosan, aku cantik Apa kotak? Butuh nanti terima. Apa kotak? Huluna kotak. Apa bosan. Ba, antar gendai kadi itu, tuh pengayam. Bosen. Yang gua pakai itu punya. Di situ. Ayah kene ke mana? Apa botak? Botak kutuna dua. Apa Guru antar ke bosan. Apa bosan? Badan dia. Mana sedih rengit. Nah, penting ngasih orang be gitu. Abang. Mana teh tara diis ya pun teh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Diharap dia jadi air itu kami. Astagfirullahaladzim. Ini antep aduh siapa? Astagfirullahaladzim. Aduh, jadi dua gigi. Jadi dua ya Allah.